Nyakoram gajuang magogin pichni maga iloko telo mar jolwenye pacho kaindi mago maga lo Lieutenant General margi Walter Koipaton dhia rutaya gikelo Lieutenant manyien General Peter Mbogo Njiru mane pichni maineno ewang jowi kanyo kawadhi nyime moko kumruwere makino ratiro gande county ma Kilifi kwa jodak makono nyakue kinde yiero to kod tok yiero Grubra werego mawuoke duon buche siasa mopogore romo mar twak ewi arita jodak ma Kilifi tok malingling no bilatimo apedha ni rawere moko e county no ka giloso kod jofwamb weche Juma Katana Konde wacho ni katobero ni giwuok e duon buche mopogore to ber ka giketo kue e kinde yiero nikech podi nyaka gidag kanyakla tok yiero. Nataka tu niombe wakaaji wa Kaloleni, niombe vijana wa Kaloleni, hususan wale vijana wa wadi ya Mariakani. Tumekuwa na kampeni za amani, wacheni tuende tukapige kura kwa amani. Mara nyingi vijana wamekuwa wakitumika kuleta vurugu, sio kupiga wafuasi wa kiongozi huyu. Hayo ni maneno ambayo hayatatusaidia. Hapa tuko na viongozi wa UDA, tuko na viongozi wamekuwa kwa PA, tuko na watu wa ODM, tuko na watu wa shirikisho, but hiyo ni vitu ambavyo hivyo ni vyama tu. Sisi sote bado ni wakaaji wa hapa Mariakani na Kaloleni. Hatutaki watu wetu washurutishwe ama watatizwe na hali jinsi ilivyo. Tunajua kwamba kiuchaguzi sahi wale askari ambao tulikuwa tunawajua sahi they are what we call election officers. They are no longer police officers kama jinsi Election Act inavyosema. Kwa hivyo tungependekeza kwamba askari hawa wanapoita watu wetu isiwe ni kisingizio na wawe na kitu ama wawe na uhakika kwamba vile vitu ambavyo wanaitia wale watu wetu katika yale maeneo wao wana uhakika navyo. Siku ya Jumanne tupige kura ya amani. Rauka asubuhi, piga kura, rudi kwa nyumba usubiri matokeo. Mnake kuna wengine najua mtatumika mtambua nendeni huko mmoja labda kiongoza kuchukue endeni mkamobilize pale sawa, lakini angalia maisha yako. Utaenda kweli lakini ukipatikana kama youth. Wakazi wa Kaloleni wajitokeze kwa wingi siku ya Jumanne wakachague viongozi wanaowataka. Kuna mambo kidogo ambayo yanaendelea ya kujaribu kutia woga baadhi ya wafuasi wa viongozi fulani, lakini tunajua ya kwamba hiyo yote tukishirikiana na tukiweka amani tutafanya uchaguzi ambao utakuwa wa huru na haki. Nyakoram gajuang mane makelo giko mar miweche manyien mane wa ikonie lak sechegi e chenro mar kagi kacha. Wenge wantiere konde duto e pacho kae kotenore kod weche mag yiero mar Kenya higa ma 2022. Obobedo wangi, obobedo iti, kendo obokelni weche go kuonde magitimore kaka gitimore to kod mago duto mabiro timore piny Kenya odiochieng' makinyi. Seche piny Kenya biro dhi yiero kete mana e Ramogi TV. Koro mogo dhiambo e chendo mar ameny piny wantiere gi mathoth motimore odiochieng' ma kawuono ahinya te weche mag ikruok ne yiero mabiro bedo odiochieng' makinyi. Nyinga Ochieng' Emmanuel.